Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Dang kendiat sngi minchwa, laingot ki MLA kila risan no na ka jinglong MLA jongki, namar ba ki kwa banle aso no shakaway pat ka seng san perthay. Kini ki laingot ki MLA ki kintop yo MLA ko All India Trinamool Congress na Mausan Ram constituency uba Himalaya M Shampliang, bat arngot ki MLA na NPP, kata u Benedict R Marak na Raksamgre, bat ka Ferlin si A Sangma na Selsela constituency. Kitay baro laingot kinlay ban penyaso no bat ka seng BJP. Kindiat sngi minchwa u MLA ke HSPDP na Mawkrot constituency uba Renington Lingdo Thongkhar ula krenchai bahaka election MLA Arhajar Pulai unya khunno na ka seng UDP nolor kani habay kren bat kinong yalam jong ka HSPDP youth wing kiloong makim kwa satya bandawa ba uba Renington unrisan na ka jinglong MLA ne na ka jinglong menteri sarkar wala usyong ha kasyuki na ka baha jong ka seng HSPDP Henry Kiong ba ki e ha ka jing start ba ka jing smok thu jong uhi ke e ka ba uday banle Balong betul itu, mungkin isu ayu yang kamu hormat. Ni ngeladon tu lalu jumpa kandidat tu ni. Masih ia kajing start tu ni, bat banpian dia kan ini. Di Maranik hadin by election shy, by election. Nak kalian ke parti kelas shimmy steps banyak cekmat ban sei the way patu kandidat ban bujili. Di hadu mata mana kata kayan, bat ya kata kajing resign, kajing bom resign kajong i tengah show. Kau balik kajing start kajong Ini nilai ke parti ke ba kajigitip lang ke kamkra. Dan ke parti ke ba ban kentok tan ikiwe kamha ban kren tan ban dikti tan ikiwe kamha tang ba ni su shimbit ba ke ke ba kikile na e ha kajig start ke jongki ban le kan kan lada kun ba pi ong ka di kamha jo just yes it is ini kamha kan di lada utau beri lada ngile isu nang itingin ong su kum no yum nak ban penbuat